Tunang dia. Mana sida mati bunga ngambil pirati pecara duit. Apa cuma apa? Jadi lugrayang kuriki ati amatur majareng. Oh, I see. Yeah, oh, okay. And then they bring it, and but it's like one kind of fun or just like they take it. Yeah, in the book. Yeah, yeah. Yeah, he's actually quite alright. He's not like too he's quite he's not so lihat ya. Balik lagi. Sana. Torello nero. Itu ya pemangku. Udah.
Les pignons sont touchés. D'accord, ouais. Regarde. Je vais essayer d'aller. Gedung Layon, Pokaro, Sebagus jangkar. kesiagaan Tambun Ring Bali Sumangen. Tanya makin dinang wilang kamu sareng sami sane boleh nyamre penyandangan puniki. Penyandang Bali saking Bencingan nyantos ring jabul beliau Mas Rami kesangra untuk banyak rada tukul pelot beliau Mas Rami sama
Lagi Lugrayang kuliki Aditya Matur Majalring Semedon Kramo Banjar
Punika dalan sejeroning sari gumanti ngayahin sejeroning pemagi ngani nenek kawantanan duduanan pemagi lugayan betapa mengui ring ungkur banes ranes lembu ring ungkur lembu punika lembu senai agang melantur ranes beleganyur saking Karmo Amaloh Kanti Mas. Langsung dewa langsung udah tutup nih nanti sambung ya. Ini di bawah ini rata ya. Yang berikut tidak lunas majar ring semeton istri taman buat lunas dia manda sidal mati munggah ngambil pirati pecara doi opar upacara doi dulu kantor doi. Balikan sana kemandi nampak saran sami muat banerangan begitu kelamu duwe rencana kebon tunas dia manda sida muali ngrauhin ring ancak saji jagi mulut sara duwe gayot duwe sudah sida pengisiran saham lembos manda winten muat nganginan punika. Lantas dulu manda winten muat nganginan. Baju bos manda sida ijo nalisir dangan dalam tenut. Bos! 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 Bos!